بسم الله الرحمن الرحيم درس نوغاي اجواب اندر دفتر الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز كفيو مدين دو هاني كو في كو يوندري اسالغي جوني نون كو في في تاوتار نو يدنا goddo de o faala huude duyi mo salligo wona non farilla ko no yida yi on tigi salligo e limti do piiji nayi baawoyden fokkitani toɓɓere jooɓere nden continue haka kañum ɗiɗo yiɗaɗi lanni ɗo e ko waɗa kon ka deftere ɗo haray yo Allah hawrini e sowaba toɓɓere jooɓere nden ɓe holli e ko tawata kon no yiɗana neɗɗo nde o huwata ɗum de mana nde o salligo si o huwa ɗum bi mana ko yiɗa kon salliganagol afwa ko yiɗa kon salliganagol toɓɓere jooɓere nden akkulu ñaamugol ma massatuhu konko mimi annaru yiite gen ko juɗa ko tawata kon ukkama ka yiite juɗama mo ñaami ɗum no yiɗande o salligoto si o juulama e ko nandi e ɗum no yiɗa si nafarilla mo soodi teewu o ƴakki wona teewu ngeloba wona farilla yo on tigi salligo wona farilla mo juɗi kaaba ƴakki yo salligo wona farilla mo juɓi use o ƴakki ma bantara o ñaami o salligo ko won tun no yiɗa akulu ñaamugol ma massatuhu konko memi annaaru yiite ngen dalil mum on li hadith abi hurayra ko sabu hadith mo abi hurayra filli radiyallahu anhu qala wi sami'tu minani rasulallahi nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu maka tawadda'u sallige mimma massati naaru immorde e konko yiite ngen meemi sallige immorde e konko yiite ngen meemi juɗa ko juɗɗata ko yiite ngen salligane si on ñaami ɗum oɗo hadis ko feeñi e makko kon koko farilla yo on tigi salligo kono ko won ɗum tindinanta e wonde wona farilla ko hadisi wonaɗo jantede on yeeso ɗo ɓe maaki wa huwa oɗo hadis yamirore makko nden honɗum mahmulun ko rondete ɗum alal istihbabi e hoore yiɗede ko fireten ɗum ɗo wonde no yiɗa fi honɗum wi'anten no yiɗa li hadisi amri ko sabu hadisi mo amri filli on ibnu umayya ɓiɗɗo umayya on addamariyu ɓiɗɗo umayya on ko damariyankojo ko jammore damariyu qala o wi kanko oɗo wi'eteɗo amri ɓiɗɗo umayya on o wi ra'aytu mi annabiya annabade on sallallahu alayhi wa sallam mi ne laaɗo yahtazzu himo taƴa min katfi shatin immorde e balawal e dammol wi mana busal koye ngal yeesowal mi ne laaɗo no taƴa busal dammol fa akala minha o ñaami e kañum busal ngal fa du'ya nelaɗo nodda ila salati faade ka julde fa qama ɓe immi wa taraha sikkina ɓe bugi laɓe kinto wa salla o ɓe juuli wala mi tawadda ɓe salligaki wala mi tawadda ɓe salligaki ɗum ɗo tindini honɗum na farilla ko wi'a kon yo salligeɗa ko yiɗa ɗum kaɓe maaki ɗon salligane ko yiite ngen memi kon ko yiɗa ɗum honno andirɗen ko yiɗa ɗum ko ɓaanelaaɗo waɗaali ɗo ɓe salliganoki ɓe accataale farilla siko farilla no ɓe accataale donc haray wi'uɗen kala yamiroore ko nelaaɗo yamiri ko farilla haa dalili heɓo wonde wonaa farilla dalili heɓi ke o hadis ɗimmo ɗo mo tawata hara imam muslim no filliimo ɗum ɗo tindini wonde e yamiroore yamiranden e o hadis mo jannguɗen ɓaawo ga mo tawata hara toujours kadi ko imam muslim fillimo e nasa'i ɗum ɗon tindini wonde yamirore nden ɗa ko on ɗum koko yiɗande wona yamirore farillare e hino ɓe holli toɓɓere jowaɓere nden akulu ñamugol ma massatuhu naaru konko yiite ngen meemi li hadis sabu hadis abi hurairata radiallahu anhu qala wi'i sami'tu minani rasulallahi nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam yo Allah juulo e maɓɓe usnamo naniɓe ma yaquliɓe ma ka tawadda u sallige mimma massati naaru immorde konko yiite ngen meemi o huwa oɗo hadis nde yamirore ɗo mahmulun ko rondete ɗum mi mana ko firete ɗum alal istihbabi e hoore yiɗede
yamirorden ɗon ko yamirore ko wonde no yiɗa yo waɗe li hadith amrin sabu hadith amri ibnu umayya ɓiɗɗo umayya ad-damri damriyankojo qala o wi ra'aytu an-nabiyya mi annabajo on sallallahu alaihi wasallam yahtazzu bimana yaqta'u bis-sikkin mo taƴira laɓi ko ɗum wiyete yahtazzu kalima on ko luhar no fira kadi ley fi si a ronki andude firo makko on dowga a ndaara ley no windi ga yahtazzu ay yaqta'u bis-sikkin imo taƴira laɓi ki min katifi immodde katifi wiyete katifi ko busal yeesowal ngal mo taƴira ɗum busal shatin dammol fa akal nelaɗo nafi ɓe ñaami awa min ha e kañum busal ngol ɓe taƴi kon fa du'iya ɓe nodda ila solade faade e julde fa qama ɓe immi wa taraha sikkina ɓe liɓi laɓi ki wa salla ɓe juuli walam yatawadda bimana ɓe toraha ko bugagol ɓe yehi ɓe juuli ɓe salli ga ɗum timmini wono yewtirɗen ɗano yo Allah hawme sawaba jeega ɓum ɗum li kulli salatin no yiɗa yo salligane kala julde no yiɗa yo salligane no yiɗa c'est pas obligatoire si a salligani ke fana alansara heewi hiɗa wondi e salligi no yiɗa ka salliganoɗa alansara on kadi no yiɗa wona noon farilla en tant que salligimamo salliganiɗa on fana on bonali no sella ka juulira on ɗon salligi fodde o bonali waɓutuji ɗin ɗi joyi noon fodde bonali no sella ka juulira ko won tun no yiɗa si waɓutu o yoni ya salligano kala waɓutu no yiɗa ko an andi si tawi tammun no woodi a sallirke ɗa mari baraji mum si a salligaki a juuliri waɓutu salligimo juulirɗa o e waɓutu wona probléme voilà fiyon ɗum e waɓutu on julde be ko sarti no jeeya sartigi julde nden salligagol ngol kono ko sartinana ko tayre nden yo ɓante sartinanaka spécial yo taw ko kañum waɓutu on salliganiɗa ko ɗum ko yiyata kon woɓɓe no anniyoɓe wowla anniyon ɓe wowla hay julde nde ɓe juulirtaw nden an salligi on ɗon ko biɗa yo Allah hawne sawalu ɓe holli no yiɗa yo salligade nde kulli salati gonande kala julde on tigi salligo hay sino wonduno e salligi heeɗintina bimana salligo kadi dalil ɗum ɗon li hadisi sabu hadisi buraydata hadisi mo burayda filli radiallahu anhu qala o wi kana annabiyu laatino annabajo on sallllahu alayhi wa sallam yatawaddau himo salligo inda kulli salatin e sanga kala julde nde o juulata o salligoto waɓutoji ɗin fof ne laaɗo salligantono falamma kana tumna laatino yawmul fathi ñalande uddital makka ngal tawaddo a nelaaɗo salligi nden ñande ɓateɓe watti so huffuje maɓɓe ɗen wa masa ala huffay nelaaɗo mawli e hoore paɗe maɓɓe hoffuje ɗen ɓe ittani ɓe looti nder toon c'est pourquoi ko ɓe wattino tawi ɓe wondi e salligi nden ñande wa solla solowati ɓe juuliri julɗele ɗen fof a solowati ɗe fof majje bi wudu in wahidin salligi gooto tawi o bonaɗi hakkunde mum fa qala lahu umaru wi an nelaaɗo ya rasulallahi umar ni ko ibnu khattabe o wi ko ayyo nelaaɗo allah innaka na an fa'alta a huuwi shay'an huunde lam takun de alaatanoki taf'aluhu hiɗa huwayno ɗum a waɗi ɗo ko a wowa wadde fa on laaɗonaki amdan fa'altuhu ko tewaare mi huuwiri ɗum ya umaru mi falja ko hollugol wonde salliganagol kala waɓutu wona farilla halas amdan fa'altuhu ya umar ko tewaare mi huuwiri ɗum ya umar bimana mi falja do mi yeggita kadi mi faaya kadi mi imminir c'est pourquoi salliganagol kala waɓutu wona farilla yo Allah hawriniga sawaba en faami ɗo wonde no yiɗa ka salligane kala waɓutu siɗen andi le salligi ko dewal nde salligiɗa wo a jantata inde Allah nde jantiɗa inde Allah wo Allah towɗo on okkete baraji ɗin kala nde salligiɗa salligi on ka terema ko annora salligi on ka terema simtide e junubaji maɗi no yiɗa e salligane kala waɓutu kono wona farilla fodde neɗɗo on no wondi e salligi ko ɗum mi faandi ta goɗɗo faamo e nder konngol angol kadi wonde mi wi'i wonde wona farilla kala waɓutu salligane komi wi ko si yiɗa wondi e salligi yo Allah hawne sawaba ko addata mi yewti ɗin ɗon yewtoreji ko ɓaamiɗa andi haqqille woɓɓe no yaaji ha ɓe acce ɓe nane ko accuɗa kon ɗo ɓe ronkanande ko wolɗa kon yo Allah hawriniga sawaba jeɗɗa mum ɗum e ɗi yiɗaɗi salliganede inda kulli hadasin e sanga kala tayre
nde on tigi tawira o siko fewonde waɓɓutu si wona fewonde waɓɓutu siko fewonde saaha iwomo on tigi tawira yo salligo hara ka yiiɗa moye mo wonde salligi no yiɗa c'est pas obligatoire taw ka fottuɗa e goɗɗo wo himo wonde salligi kono no yiɗa yo tawtara makko baka o woni o mo wonde salligi si o ɓanganama deftere o janggay si taw to feƴƴi o yoni o feƴƴe e juula kara mo wonde salligi no yiɗa inda kulli hadasin sanga kala tayre dalil oɗo ndeɗo toɓɓere kadi hadisi buraydata ko hadisi mo buraydata filli o radiyallahu anhu qala wi asbaha rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah weeti yawman ñalande goo ɓa weeti bimbi fada'a bilalan ɓe noddi bilal fa qala ɓe maati ko ayyo bilal ya bilalu ko ayyo bilal bima sabaqtani ko honɗum attoranɗalan ko sabu honɗum attorɗalan ilal jannati faade ke aljanna ɗum tindina wonde aljanna on bilal naatay toon si nelaɗo naatanani ɓa yimɓe ɓen mi yii noon no weeli haqqille ha nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallama aljanna on no harmani dendagal annaba ɓen fof taw hande mi naati taw aljanna on no harmani dendagal moftaji feƴƴirɗin hande mofte an ɗen naatata ko nelaɗo attoto taw natude ka aljanna musidɗo julɗo yo Allah hawde sawaba ɗum noon ta sikkude ta faamu ɗon kadi wonde mi liɓi valeur wilali ko marɗo ɓuural ɓuuri Afrique fof teddungal ngal Allah hokkimo ngal Afrique ɗo e goto heɓani sibam teddungal mon e ɗum ya bilal ko e bilal bima sabaqtani ko honno sabu honɗum attorɗalan ilal janna inni no min dakhaltul barihata mi naati hankin aljanna ka aljanna mi naati ɗalaɗo maake o naati en o naati fasami'tu minani khosataka minani koso wore ma nden khosata ko koso ko hito dillago ko koso minani koso wore ma nden amami yeeso am faqala bilal ya rasulallahi ko aynelaɗo allah ma azantu mi noddinale ɓoppo haynde wotere illa si wona sollaytu mi juulay rak'ata e darɗe ɗiɗi wala asabani heɓallan hadathum tayre ɓopto haynde wotere illa si wona tawadda'tu mi salligoto indaha sanga nden tayre heɓinmi cela veut dire mi salligoto kala tayre heɓilan mi salligoto kayiɗam ɗo wonde salligi fa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah maki awa lihada ko sabu ɗum ɗo aktorɗana lihada awa ko sabu ɗum ɗo hadis on ka tamamil minna moka tirmisi moka abu dawuda kono alaka abu dawuda fatawadda non mi falbi na on hadis ɗon mi woni toon o hadis yewtaɗo fimum ɗo joni nam tigile noon tigi hadis toɓɓere nen ko jeelu ko toɓɓere nayi numéro nayi katte eyo ko sahih jami ko tirmisi tum fillimo nani nane mi falju ko o hadisi aro yeeso ɗo ko on ɗon woni ka tamamil minna nam oɗo ko ka sahih jami ko tirmisi e woni nam e hino hadisi o wi in toɓɓere jeɗɗaɓere nen inda kulli hadathin no yiɗa salligagol sanga kala tayre li hadisi Burayda sabu hadisi Burayda radiyallahu anhu qala wi asbaha weeti bimbi rasulullah Allah on sallallahu alaihi wasallam yawman ñalande goo fada'a bilal o noddi bilal nelaɗo noddi bilal fa qala e maaki ya bilal ko yo bilal bima sabaqtani sabu hon ɗum attorɗalan ila aljannati faade ka aljanna inni no min dakhaltu albarihata minati o jemma feƴƴiɗo ɗo albariha si woni weeti bimbi ado fana heewde se a haalay si on jemma feƴƴiɗa on albariha si fana feƴƴi nangen dirti wiya allayla mi naati jemma feƴƴiɗo on ɗo honto aljanna koye koyɗol ka ko directi o naati fa sami'tu minani khosataka minani kosore ma nden amami yeeso am khosa ɗum no fira
ɗum ko dillango ko memminande waɗde hito harakatu laha sawtu ko dillango taano wodani ngo hito ko ete koso koso فقال بلال يا رسول الله كو ايو نلادو الله تدلو ما اذنت من الدينار جلد من الدينار قط حين وتر الا سنا صليت ركعتين صلي دي وناني de noddin ɗon wo juule darɗe ɗiɗi nani wala asabani heɗallan hada tum tayre qottu hayde wotere illa sono tawadda'tu mi salligoto indahu sanga tayre nde ngeɗinmi tayre nde heɓimo siɗɗo julɗo ƴettu satalde nden salligoɗo anani tampintama fusa fa qala rasulullah nelaɗo allah maaki sallallah sallam li hada awa ko sabu ɗum ɗo min noon mi wi'aali dey wonde ko farilla andi salli sono kala jeetata ɓon ɗum min al qaid salliganagol tuure wona farilla dey tuure bonnata salligi c'est pourquoi ko bonnata salligi koko yalti kon e ɗate ɗen ɗiɗi e woɓɓe ndin tawni ɗon kala ko feƴƴi kala ko yalti e ɓanndu ɗum taano ɗuuɗi feƴƴiti wona ƴiiƴan ɗuuɗi ɗan ma mordi wona janngirɗe kamatul din tuure nden bonnata salligi tuure ko bonnata ko korka wonande tewiiɗo kadi wonande tewiiɗo amma mo tawaaki hunde fawaaki mo fodde o moɗitaali nam minal koye immorde e tuure yo salligane li hadis sabu hadis ma'adana ibnu talhata ɗiɗɗo talata on an abi darda eggude abi darda an rasulallahi wonde nelaaɗo allah sallallahu alih w sallama ɓoo'a nelaaɗo tuuti ñande goo fa aftara ɓe hunti hara ko ɓe huntani ko kina sawonaaki ta wona suumayi ɓe tuuti ñande goo ɓe hunti cela veut dire ɓe taƴi ko ɓe horuno kongal fatawadda on say ɓe salligi on say oɗo wi'eteɗo ma'adan o wi falaqitu thawbana mi fotti o wiyete thawbana fi masjidi dimasqa ka juulirde damas siri dimasqa ko damas capital siri ngayte damas mi fotti e thawbana o wi'eteɗo ma'adana ibnu abi talha o wi o fottuno e thawbana ka masjidi dimasqa ɓamen fotti toon fa zakartu dhalika lahu mi jantanimo ɗum mi wimo he mi nani de wonde nelaɗo ɓawoni ɓe tuuti ñande goo ɓe salligino fa qala o wi'eteɗo thawbana o wi sadaga wowlamɗo ma on gongi abi darda ko o wi'ima kon ɗum o gongi seede on ana ko min tigi sababtu lahu ko min tigi wankinani mo wudu ahu salligi makko mbi ma'ana fewdo o salliganno ko salligotono ɓaawa tuuti ko min juuranimo selli ka sellal o wi'eteɗo ma adana ko kanko abou darda yeeti abou darda wimo wonde nelaɗo tuuti ɓe salligike o wi'eteɗo ma adana o ari o fotte sahabajo goo kadi o sifani sahabajo on ko abi darda yeetima kon abi darda wimo he kan sawbano wimo he ko abi darda yeetima kon c'est vrai ko gonga fi on ɗum komin tigi juuranno nelaɗo ko tawde an waɗi ano sababtu lahu komin wankinani mo ndiyan ɗan wudu ahu salligi makko toɓɓere jeenaɓere nden e yiɗa ɗiyo on tigi salligana min hamlil mayti immode e rondagol mayɗo mo rondike furee li qawlihi sabu konngol nelaaɗo sallallah sallam man wassala mayitan kala on lootuɗo mayɗo falyagtasil yo o looto kanko kadi longal wa man hamalahu kala rondiiɗo mayɗo on falyatawadda yo salligo oɗo hadis ɓe tawi mo sahih mo ko kitabu janaiz kono bindi no hella ley ga si en daari hella ley en yayi bi ma'anahu ani wa zahirul amru yufidu lwujubu ko feeñi kon e yamirore nden no nafa wonde ko hon ɗum koko waɗɗi lootagol lootuɗo fure no waɗɗi salligagol wonande on rondiɗo fure wa innama naqul bihi andu ko wi'anɗen wonde ko yiɗa ɗum li hadisi ibn abbas sabu hadisi mo ibn abbas filli on
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laysa alaykum alaqa fawiyum fi ghusl mayyitikum lotugol mayda mon on ghuslul longal idha ghassaltumuhu si on lotimo waɗɗaaki on lootugol fure mon on lootagol fa inna mayitakum no mayɗo mon on laysa bi najasi wona o soɓuɗo fa hasbukum yonani on an tagsilu aydiyakum nde loototo juuɗe mon ɗen donc haray ɗo on ɗon hadis albani wihimo jaɓi jakka albani no jantimo ka kitabul janaïs ɗo haray rondak ko ɗum ɗo ɓe hawtinde ɓe inne awa jooni waɗen ko yamirakon lootagol ngol awa yiɗeede yo on tigi salliɗo a moyen donc ko faando kon kadi lootagol ngol ɗo ɓiya eneyen jooni fure on ƴettama wallinama jooni ka lootama waɗama fure on lootama waɗama kasanje wallinama ka balangaru suddirama linsere naadama ka morgu ko faanda rondagol ngol ɗo ko on mo ƴetti fure on ka leggal ɗon ko on salligoto si tawino ko ɗum faanda hara yimɓe buy rondotoɓe fure tawetanoke juulugol fure fi on ɗum ko sabu ko ɓuri kon heewude ko tawete ɗen kon ko si waɓutu on gaynama juuleede fure on ƴette noon adde tawa yimɓe ɓe darike no habdi fure o si tawino ko ɗe yimɓe rondiɓe ngal leggal balangar ɗum fure on ɓe ƴettiɓe are ɓe wallini si ɗen walliniɗa ko yewgol salligoyo est ce que ɓen ɗon salligoyo to ɓe ara ɓe tawa gaynaka juuleɓe haray awa ko faanda min komi faamu an lowɗo on jaasoɗo on kadi ko wonɗo salliga ko yamirore nden ɗo ko si on tigi memi fure on mubasara na memirgol heedode na ɗum faanda wondude ƴettu wona ka balangaru ma haray mo wondi aray mo ɓorni ma haray coñcine makko yo Allah hawni sawaba haray ko ɗe ɗo toɓɓe woni ko ɓe waɗi ɗo tindina ko ɗe fooni hiɗen toro Allah tuuɗo on yo jaɓan en golle men ɗen yo Allah subhanahu waɗu hara ko wonɗen waddente kon ko ɗaɓɓugo weleyi makko mbiɗa toro Allah suuɗo jogiiɗo Allah towɗo okkowo marɗo okkowo mo wudda yo Allah subhanahu wa taala okku en ko surroɗen anno ɗo okka en ko o weliri en sammuɗum laahara yo Allah waɗa hara ɗeɗo golle ɗe wonɗen wadde ɗo ko welaye makko wona ɗaɓɓude wona welaye yimɓe ɗe wona habborgol goɗɗo intérêt en torki Allah oɗo jogii ɗon yo Allah subhanahu wa taala ɓeydan oɗo winduɗo nde ɗo deftere yo Allah subhanahu wa taala ɓeydanmo si ciimo wuuri yo Allah subhanahu wa taala junni gurdam makko ɗan o moƴƴina golle makko ɗen si tawile kadi o faatike en torki Allah subhanahu wa taala naademo aljanna firdaus yo Allah wattuɗen e makko ko aljanna firdaus enen fof e makko e nelaɗo e ɓenguure mum nden fof e ɓenguureji men ɓe yimɓe men ɓen en torki Allah subhanahu tabinti en koye o yarli kam ko Allah woni moƴƴo ko Allah woni yurmeteɗo yo Allah subhanahu wa taala faabo en o naffamen nde deftere nde kanko windi ɗon o faamiri noon kala ko tawi no wondi e muɗum ella ɓa ala ko neɗɗanke watta e mum ta ella ala wiyo Allah faami en ella on faami wonde ko ella kala ko tawi no wondi e sawaba Allah subhanahu hawrindin en e kanko ko windirno o faamiri noon faamen yo Allah hawde sawaba haray komi tori kala hawrdirde e ɗum ɗo tawi o heeɓi nafoore mum yo jarno Allah mi wi on mi haton gina e noddede jarne ma waɗane goɗɗum komi haton gini ko soranede Allah yo Allah waɗu joddi koko mum e wadde ɗo hara ko fii makko tun kadi mi waɗiri hay taw hara kadi yo ƴettu ɗum kadi o marananni ko aljanna firdaus na yo jonnan hay hunde e muɗum ko anna ɗo yo ƴettu ka ɓural makko ka yurmede makka o maɗon o okkanmi komi surda ka ɓen e ɓenguure an ɗen ko anna ɗo joddi ko woni kon e ɗum ɗo o marananni ko aljanna firdaus Allah ko ɗum mi torima Allah ko awwoni jaɓowo du'a yo Allah hawne sawaba wallahu a'lam wa a'lam